Okay, morning guys. Natay basahon. Uy, duha naman din eh. Okay. Una, kung pareha mo sundalo. Uy, sundalo nagpadala guys oh. Ug moabot ang panahon nga kailangan nimo mamili sa duha. Kinsa o unsa imong pilion? Naabot ng mga sundalo padala diri oh. Ikaduha, familiar man kay ni iyang kwan. Please hide my identity, sir. Uy, ay hide, pero may magid naka-hide. Familiar ka sa kanta nga How Can I Tell Her About You? Uy, unsay maayo buhaton? Yawa ni, duha ka pangutana guys. Nya, same lang og kwan, murag kalibog ba, no? Puro na sila naglibog sa ilang ipang bati karon. Unahon na to ning kuan kini sundalo. Sir, salamat kay sa pagpadala, sir. Permission to answer the question. Inana man ni mga sundalo got nagi permission ba. Okay. Atong basahon otro, sir ha. Kung pareha mo sundalo ug mabot ang panahon nga kailangan nimo mamili sa duha, kinsa o unsa imong pilion? Wala ko kasabot, sir, kung unsay status aning imong gipapili. Kasal na ba mo sa imong partner nga pareho mo sundalo or kwan? Nalang kay nagustuhan nga babae nga sundalo gyapon. Oh, murag nginani siguro ni. Kay kung sundalo, kung pareho mo sundalo, no? Sa akong mga na istorya pon nga sundalo, kung pareho mo sundalo, wala na kay balon na mo sa roles ana nga. Di ba ang kumbaga sa Pilipinas man mo nagserbisyo, sa Pilipinas gid ang inyong gugma, no? Murag maulahi gid ang pamilya. Murag grabe sad nga sakripisyo gyud. Believe ko sa mga sundalo, guys. Shout out sa tanang sundalo. Sir, salute kami sa inyo ha. Daghan kay salamat sa inyong serbisyo. Grabe na nga sakripisyo, pero kung kini iyang pangutana atong murag libog masad gud gamay. Kung nakay nagustuhan, sir, nga sundalo gyapon nya, nangutana ka karon sa ako nga sa may piliyon, ipadayon ako tong mag-uyab ba or pilion na lang nimo ang imong serbisyo. Pareho naman mo sundalo. Paraglibog sad no. Sa iwa sa kay sir, oy, wala layo pa man kayong Valentine's Day. Na in love na si sir, no? Bisan sundalo, isog magina sila pero mubati gyapon nagugma oy. No? So kini siya libog siya ba kung basin kini na lang atong kanon. Kaning panahon nga papilion siya, iya bang nagustuhan nga babae nga sundalo gyapon or pilion niya ang iyang pagkasundalo o serbisyo. Kanina lang. Murag kini na lang nato tugkaron ning iyang pangutana kay murag mo siguro ni. Wa man niya giingon nga iya asawa. Sir, lahi ang gugma, sir, sa kuan, sir. Lahi ang gugma sa Pilipinas ug lahi ang gugma sa partner. Kung imo ginang love ang imong partner, kanay imong nagustuhan ba? Kuan man po na free love man siguro gyapon na sundalo. So ipadayon ang imong paghigugma sa kana nga babae kay nahigugma man ka. Lahi man sa tong gugma sa Pilipinas. Tinuod nga kung panahon sa gira, wala higit imong asawa kay mo gira man sa to. No? Mo believe bitaw ko sa inyo, sir, kay kuan ba murag kaya ninyo isakripisyo ang inyong pamilya kaysa sa Pilipinas. Murag ang kuan lang ba ang safety gid una, no? Ang safety sa Pilipinas may inyong gi-priority kaysa sa inyong kaugalingon nga pamilya. Mao man libog gid biya gid, no? Pero kung nahigugma giga, sir, lahi man di man pud permi gira, no? Kung imong nagustuhan gid na pakasli kay kuan man na napugoy nadunggan nga murag kung dili daw sundalo ang partner sa sundalo, murag napay permission to marry a personnel. Murag inana kung nadunggan. So kung yan na, sir, kung ako nahigugma jud ko anang bayhana na sundalo gyapon ya, pareho ko sundalo. Piliyon ako to kung sayang man, no? Wala nimo gi kuan ba? Wore man gud ni, nabalaka ba nga pareho gud mo sundalo niya, lagyo mo assignment, no? Padayon lang kay basin dag mapuro pud mo general pohon, no?
So, kuan na. Mas kamo naman ang kuan pinakataas nga baga ranking sa kuan sa mga sundalo. So, nanay kuan inyo nang sit up kinani og tarong. No, kung ako ipapilion gugma, padayon to. Ayaw nagduha-duha dia. Okay. Salamat.